I pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokazati kako promijeniti početnu sliku na Windows 7. Sve što nam treba je ovaj program. Otvorit ćemo WinRAR. Prebaciti program tu. Pokrenuti ga. I ovo je moja sad trenutno pozadinska slika. Ovdje dođe na vaša slika profila. Idemo ovdje na Change. Moja nova slika na desktopu. Evo je. Open. Ok. I idemo na test. Evo vidite. Ovako izgleda. Pišemo ponovno šifru. I eto ga. To je to. Link od programa će biti u deskripciji.